Salamatçılar, hurmatly muallimler. Anda emese bugünkü gündün 3-nji sabagyn başlaýly. Özüňizde görüp turasizlar, balan saýyn suallar oguldaşyp ketýär. Oşondukdan bazen işleýinge mümkinçiligimiz bolbay kalaşy mümkin. Sizler sizge Olimpiada 93-nji ýyl diýdi. X'nin kubu koşulgan Y'nin kubu barabar 4 x kvadrat y koşulgan x y kvadrat koşulgan 1. Bu jelden emden aýtsak bu da. X koşulgan 4. Egerde iki jaka teň uşlardan 3'ten koysak ne bolat? 3x da bunday bolat. 3x kvadrat koşulgan y kub bulak bolsa 7 x kvadrat koşulgan xy koşulgan xy koşulgan 4. Bol bolsa emne? Tol kub. Başkaça aytkanda x koşulgan y'dan kubu bolat. Bulak bolsa 7 koşulgan 4. Bir kubdu 7'ye bölgende kaldıkları emne bolat ele 0, 1, 6. Oşonduktan bu jakty 7'ye bölsek kaldık 4 berýär. 4 0'ga 1'ge jana 6'ga barabar emes bolgonduktan bu jerde bütün çağrılışı jok. Tak. ...1997 Uşul teňdemenin deyt. Eň az degende 1997 jogabyn tapkylar demişler. 1997-nji ýylga çykkan sular bolşy mümkin. Bu jelde kalaganday san bolşy mümkin. Moşt 2021 dep kийинки ýylga daýarlap goýsak taýyly bolar eken. Emne bu jelde x y kvadrat barabar x kvadrat koşulgan x kub. Başkaça aytkanda x kvadrat çygaryp alsak x koşulgan 1 bolup bar. Bul özünçe toluk kvadrat, ama bul da toluk kvadrat boluşu kerek. İşte bu emne bul dağı köýün köýtkönde y kvadrat kelip çykyş üçin. Oşonduktan emne egerde x nolda kalganday n kvadrat kemtilgen 1 koyup koysak anda emne bolat? X kvadrat bul barabar kvadratı anan kvadrat minus 1 plus 1. Başkaça aytkanda n kvadrat bul y kvadrat. Şonda y barabar n kvadrat minus 1 degen jogap bolar. N'nin orada kalaganday natsalyk san koysak dagı jogap bolar. Oşonduktan emne endi bilden başlap 1997'ge çeýinkini taýap koysak bizge jetişdi. Oşonu koyup koysak ele jetişdi. Bu jerde eň az 1997 jogaply taýap berdiler degen. Oşondan jogap aýagyna çykdy. Teşekkür.
Ушундай суроону кече иштеген болсок керек. Канча бүтүн чыгарылышы бар депишти. Бул жерде канча депишти. Эми санын эле тапсаңар болду, бирок эми далилдешибиз керек. Эмне? Мындай кече иштегенбиз 2 жолу. X'ti коюп коебуз. Y'ти бул жакка өткөрсөк. 1960 нан кемтилген y. Муну квадратка алсак x болот, бул жак 1960 кошулган y кемтилген 2 анан 1960 y болот. Бул сандар баары бүтүн болгондугу үчүн бул сандар бүтүн сан болуш керек. 1960 y тамнасында бул бүтүн сан болуш керек. Эми 1960-ты жөнөкөй бөлүүчүлөргө ажыратып көрөлү. Кандай бөлүүчүлөр бар? Эгер тамырдан чыгып кетсе, чыгарып салганыбыз оң. 2-ге бөлөйлү башында эле. 896дан 4 чыгат. Тамырасында 10 y болуп калат. 2 болсо 4 8 дагы 0 болот. 0. Дагы 2-ден бөлсөк 2. 2 2 4 5. Окей. 245'ti 5'e bölsök. Так, 49 болот. Бул жерден 7 квадрат чыгат экен да. Ошондо эмне 7 квадрат чыгып кетти жана 2 квадрат чыгып кетет экен. 2 квадрат. Башкача айтканда 10 калат экен. 10 y тамнасында бүтүн сан болуп чыгыш керек экен. Бул жактан 10 y бүтүн сан болуш керек. Башкача айтканда n болсо o. Тамнасты алсак эмне y барабар n квадрат. Жок, бул бүтүн болуш үчүн эмне y деген сан 10 көбөйтүлгөн какой-то k-нын квадраты түрүндө жазып алсак болот. Ошондой эле бул экөө симметричный тургандыгы үчүн x менен y-дын местасын алмаштырып койгонубузда эч кандай өзгөрүү болбойт. Бул жактан x 10 t квадрат болуш керек. Эми местасына койсок эмне? Ошондо 10 t квадрат кошулган 10 k квадрат барабар бул жерден 14-тин квадрат чыгып кеткенден кийин бул жакта 10 калат. Башкача айтканда t кошулган k барабар 14. Бул жерде t менен k эмне? 0дон чоң сандар же барабар. Анткени тамдын ичинде 0дон кичине сан болушу мүмкүн эмес. Ал комплекс номер деп коет. Башкача сандар кирип кетет. Чыныгы сандар кирбей калат, башкача айтканда. Ошондуктан булар бүтүн сандар жана 0дон чоң же барабар болгон сандар. 0дон 14 же болсо 14төн 0га чейин. Ошондо бул жерде баары болуп 15 түрлүү жооп бар. Ошол менен соо аягына чыкты. Бул жерде барлык жооп тапкыла деген эмес, канча жооп бар деген. Биз 15 жооп бар. Сан тапкыла деген да. Ооба. Таап чыксаңыздар эми таза жакшы болот эми. Анчалыктуу бирок керек эмес да. Ушунда карап көрөйлү. İşte алат экен. Канада 69 дейт. A квадрат жана кошулган B квадрат кемтилген 8 с барабар 6. Ага бүтүн чыгарылышы жок экендигин далилдегиле депишти. Андай болсо ошо 8 сыны 8ге бөлүп салсак баардыгынчы бул жактан A квадрат кошулган B квадрат кылат. 8ге бөлгөндө калдыктарын карап көрсөк 0 болот, 1 болот, 4 болот,
9'dan 1 bolot, 16'dan 0 bolot, 5'ten 25 1 bolot. Başkaça aytkanda uşular bolot. Bul jaktan dagı 0 1 4 0 boluşu mümkün eken, 1 4 2 boluşu mümkün eken, 5 boluşu mümkün eken, tak 4 bolot, 5 anan 0 boluşu mümkün eken. Oşonda 8'ge bölgöndө sol jakta kaldıkta 0 1 2 4 5 bolot. Oң jakты bölgöndө kaldığı 6 bolup jatkandыктан эмне anda bütün çıgarılışı jok, bir-birine barabar emes bolgonduktan oşonu men suunu dalildedik. Bütün çıgarılışın tapkıla degende köpünçe emne kaldıktan karap koysanızlar bolot, je eç jibusун karap koysanızlar bolot, je jönökөйлөтүp koysanızlar. Köpünçe oşolarda жооп чыгат. Je bolbosa Diafantova dep koyat, uraniyada Diafantova. Al ayayla kıyım olup gitet. Al özünçeyle bir çoğun kitep. Bu jelde suloo turatken bu kuptar ayayla. İşo MEO dep turat. MEO degen международный dünyölük suloo. Başkaça aytkanda dünyölükte 82-жылы чыккан suloo eken. Bunu kanday desek işte alabızбы. Bunu kılganda bolsa iştek bolsanız bolot. Bu dünyalык суроолорго алы даража жетелек. Показательные уравнения. Так. Lütfen tavalli. Şunday. Okey, bu жерден bir көзүн иштеп көзгөнгө аракет кылайлы. Биринчисине карап көрсөк. 1992. Бул жакта 2'nin даражалары. X менен Y'ды табышыбыз керек бетти. X менен Y element of. Башкача айтканда natural sandalyada sektorlu olsa gerek. Ja aytkan emes bol жерде. Жолны X Y деп коет. Ну, бейт очевидно эле. Эгер natural сан болбосо, бөлчөк болуп кетсе, tel сан болсо, tel санны 2'nin minus x'inchi darajасы бул 1 бөлүнгөн 2'nin x'inchi болуп бөлчөк болуп кетет. Бөлчөктөрдүн барган сайын кичинелип кетет. Onun үчүн eç kaçan 2'ye jetpeyt da. Короче bu. Так. 1992. 4'e bölünür. 8'e. Сифрлан суммасы 20 болуп коебу. Сифрлан суммасы 20 болгондон кийин кайсыга бөлгөнүн аныкташ керек деп коебу. Оң жак 4'e bölünөт. Бирок sol jakta taksan. Ova. Çıkarılış yok. Bul jak 4'e bölünет. Bul jakta 1 var. O, egeldi. Emne bular bütün san bolsa, bütün emes oң san bolsa, x y'lar oң san bolsa, başkaça aytkanda natural san bolsa, bul jak 4'e bölünет, bul jak bolsa tak san bolup bölünmөй kalar. Egeldi tel san bolsa, anda emne 2'nin x'inchisi tel bolsa, anda bul oşonda ele ne bolup kalat? Minus bolsa, ne bolup жазылат? Kingsi ayağı ele kişinelip ketkenligi üçün jetpey kalat dep dalildeşibиz керек da paydi.
2'nin ikinchisi qo'shilgan 2'nin ikinchisi bu 2'nin x plus birinchisi. Bu жерде бирок даже удалаш кеткен жок. Көйүп кетеш да. 2'ye көйдү x, keyin 3 есе көйдү, keyin 4 есе. Ошондуктан арадагы сандар аябай эле көп ташталганы үчүн даже суммасы 2'ye жетпей калат да. Эмне? 2 n plus 1 бул барабар эмне? 2 n кошулган 2 n minus 1 кошулган ошентип 2'nin экинчиси кошулган 2 кошулган 1 кем дагы кошулган 1 болуш керек. Бул жерде көп эле сандар ташталган үчүн бул жерде общий сумма даже 1'ге жетпейт. Ошондуктан бул 1'ден чоң 2'nin кичине сан болуп эч качан 1992'ye жетпейт. Ошону менен бул жерде бүтүн чыгарылышы жок деп айтсак да эле болот. Эгерде x-ни 0 деп алсак, y 1991 чыгып калбайбы? X 0 десек анда ошол болот. Y 1991 чыгып калат. Телс менен оң эле деп алыпмын. Ооба. Эгерде 0 x 0 болсо, кечиресиз жазайлы. Ошону эске албапмын. 0 деген ортодогу сан. X'ти биз 0дон чоң дедик, x'ти минус 0дон кичине дедик терс сан деп. X'ти 0га барабар дегенди текшербеппиз. 0 десек анда эмне? 2'nin 0-чу даражасы бул 1. Башкача айтканда 1 кошулган 2'nin каалагандай не болот? Бул жак 0 кошулган. Так, бул жерде y көйтүлгөн 0. Башкача айтканда бул жерде y бар да. 1 кошулган y 1992 болуш керек. Ошондо y барабар 1991, анан x барабар 0 деген 1 гана жооп бар экен. Рахмат сиздерге. Мен дагы кичине башыма адашып кетти эле. Мен бир жооп бар экен. Рахмат. Биз экөөнү карадык эле. Азаматсың. Вариант калыппыз. Азаматсың. 0 деген вариант. Калпыбыз так. Ушул сууну көрсөк, ушу олимпиадада көргөндөй болуш да ушул сууну. 3'ün ikkinchi darajasi qo'shilgan 1 barobar 2'nin y, y'inchi darajasi deydi. Так. Бул жерден айтса болот, эмне? 2'nin y'ны 3'кө бөлгөндө кандай калдыктар берет? 1 жана 2 берет. 2'nin эгер бул жер жуп болсо, анда бул жерден калдыкта 3'кө бөлгөндө калдык 1 берет. Эгерде так болсо, анда 2 берет. Ошондуктан жуп бул жерде 3'кө бөлсөк 1 берип жатат, анда бул жактан 1 бериш керек. Ошондуктан y-үбүз жуп болуш керек. Y-ти 2 t деп алсак, анда 3x кошулган 1 барабар 4'түн t-нчиси болуп калат. Ушинтип айтсак болот экен. Окей. Дагы бул жерден дагы айтсак болот, эмне? Эгерде 3'түн жуунчу даражасын 4'кө бөлсөк, эмне? Ал калдыкта 1 берет. 1ге 1 кошсок 2 болот, 2 4'кө бөлмөйт. Ошондуктан x так сан. Башкача айтканда 2k кошулган 1 деп жазып алсак болот. Ошондо 3 көйтүлгөн 2k'сы же болсо 9 болот. Окей. 4'тө. Мына сон менен болду бул жагы. Уже жооп деле чыкты. Буну неде 9k деп жазып алсак болот. Кошулган 1. Эгерде t саны 1ден чоң болуп кетсе,
Anda emi, anda bulacak emne 8'ge bölünöt. 8'ge bölünse, bulacakты 8'ge bölüp bolsak, 9'du 8'ge bölünse, başkaça aytkanda kaldığını karap göröylü. Bulacakты 8'ge bölse 1 bilet, 1'din kalanı derecesi daha 1 bilet. Oşonduktan 3 koşulan 1 bot. Bulacaktan 8'ge bölgöndü sol jaktı. Kaldıkta 4 bilet. Oşonduktan t 1'den çoğ bolboyt. T barabar 0 boluşu mümkün, t barabar 1 boluşu mümkün. Eğer 1 bolsa, anda eğer t barabar 1 bolsa bulacak 4 bolot, bulacak 4 boluş üçün k barabar 0 boluş gerek. Başkaça aytkanda x barabar 1 boluş gerek, y barabar 2 boluş gerek. Eğer de t barabar 0 bolsa bulacak 1 boluş gerek. Bulacak 1 boluş gerek, bulacak özeli 1, bulacak вообще 0 bolup ketiş gerek. 3'tün kalanı derecesi 0'ga barabar emes, oşonduktan жооп жок. Bir de жооп x barabar 1, y barabar 2 degen bir de жообубуз бар экен. Показательные задачи. Так. Keyingi suramda bir qarab ko'raylik. Bir qo'shilgan x qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan x kub barabar 2'nin derecesi. 2'nin derecesi. Жөнөкөйлөп алсак, bir qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan 1 qo'shilgan x bo'ladi. Bu joqdan x qo'shilgan 1. Eğer de x jup bolup kalsa, jup bolsa bulacak tak bolat, bulacak kaçan tak bolat, y barabar 0 bolganda gana tak bolat. Oşonduktan y barabar 0 bolganda bulacak 1 boluş gerek, anda x barabar 0. Uşul bir жооп бар экен. Аны алып койсок башында эле. Эми x сал баары так. Bari tak bolganda. Bul жерден айтса болот, бул каднайды 2'nin k'sı, bulacak bolsa 2'nin t'si. Dagы немнелерди айтсак болот. Неме? Бул экөөнүн эчибизин тапсак, анда k'ны тапкан болобуз. Эмне? X kvadrat qo'shilgan 1 менен x plus 1'den эчибизин тапсак. Бул жерден x qo'shilgan 1 кичинекейин коюп туруп, буну буга бөлгөндө калдыкты алсак. Буну буга бөлсөк, x'тен тиет, так. X башкача айтканда 1 минус x болот. Бул жерден эмне? X эки. Бул жерден 1 же 2 эле болот. Биз так дегендигибиз үчүн бул жер жуп болот. Жуп болгондугу үчүн h жыбысы 2 болот экен. H жыбысы 2 болсо, анда эмне? Бул максимум бул максимум 2'nin birinci derecesi эле бөлүнөт. Башкача айтканда 2'ge эле бөлүнөт экен. Бул өзү 2'nin
K'nçı derecesi olacaksa bulacaktan bu 2 ile beraber bulut. Anda K beraber 1. X plus 1 beraber 2 olsa X beraber 1 bulut. Oşunduktan bulacaktan da ağmayan bulut 1 bolsa X beraber 1 bolsa anda Y beraber 2 degan daim bir cevap bulut. Oşon men bardıq cevaplar X, Y. X 0 cevap olsa X beraber 1, Y beraber 2. Şimdi bardıq cevaplar tapıldı. Pinky slow. Son bir slow eken. Bu jelde simetriya bolup жатқанлыгы üçün egerde A menen B жооп bolsa X Y'ga anda bu jaktan B A da жооп bolot. Oşonduktan emne birösün çoň birösün kiçine dep alsak bolot. Tapüstüm X çoň cebara Y'den desek anda X çoň anda ne? Y X'ti Y bölüş gerek. Buradan gelip çıkat. X beraber Y kötülüğün какой-то K. Mestasına koyup bozacak. Y K'nın K'sı bu beraber Y'den Y K derecesi. Emi bu jölden emne çıkat Y K K'nın K'sı bu beraber Y K anan kötülüğün Y K minus 1 bolot. Bul menen bu çok bol gidet. Bul menen bul beraber bolot. Bul jölden emnen aytsak. Daracam K oldu. Nereyiz? Daracam üçün K oldu. Sol jaktağı. Bul jaktı bu? Bunu Sol jaktağı. ha sol jakta mı? Sol jakta. Ha iyi keçilesler oy. Ya öyle. Oşonduktan oşo bulacak. Y boluş gerek. Şunda bulacak. Y bulacak. K minus 1 bolat. O. Şunday bolat. Adaşıp kettim ama hem bunu men bunu joyup salsak bolat. Şunda K Y bu bola var. Şunu tapsak bolat iken. Bana şu. Tak, bizden emniyeni aytsak bolot.
Logaritma qilib ishlasak-bi. Biroq logaritmaga kichkina adashib ketamiz. K qanday san bo'lishi mumkin? Egillik darajasi bor. Boshqacha aytganda nima desak bo'ladi? Ikki jaqdan olib solsak, egillikda bu joq k ile qiladi. Bu joq esa egillikdan k minus birinchisi qoladi. Öyle. Yıldızdan daha çok içinde bölüklü olaylı. Tak. Bir menen bir, iki menen iki degan çıkarılışları var, başka çıkarılışları yok ekenligini belirtey albaybızbı. Bir menen bir. İki menen iki kan daha. olduqaça azılça. Birdi koyup koysak, бұл жер 1 болады. Бұл жақ болса 0-нчы дәрежесі болады да 1 болады. Башкача айтканда x менен y барабар болгондо жооп болот да. Башкача айтканда x менен y каалагандай n. Каалагандай бүтүн сан. Эми натурал сандар деле айтсак, ошо баардык жооп болот. Эгер дагы кайсы болушу мүмкүн бул жерде? Эгерде k менен y барабар болсо, анда k минус 1 бул 1 болуш керек болуп калат. K барабар 2. Анда эмне? 2 2 x барабар 4, y барабар 2. Же болбосо бунун наобороту да жооп болот. 4-ке 2 деген бар. Эгерде чоңураак болсочу, кичине болсочу, кичине боло албайт да. Эгер k y'дан кичине болсо, анда болбой калат да. Y'дын даражасы кичине болсо, почти болбойт экен да. Чоң болот экен, k y'дан чоң. Анда аябай эле чоң болуп кетет. Окей. Мындай мени k y'дан чоң экен, допустим, анан y 1ден чоң дейли. 1ден 1ге барар болсо, анда очевидно эле. Андай болсо,
bir slow bal bölü 2'nin kançısı K'ndan aldayım çoğun degen. Oğa aldayım çoğun. K minus birincisi daha öyle çoğun olsa gerek. Ekinin çoğun bolsa. K'ga 2 bersek bari bol. 2 bolsa balaval bolat. Oğa biz ekini işledik bu jelde. Emi 3'tü bölsek çoğun. 4'tü bölsek çoğun. Oğa. Bu жерден oşonday desek bolat eken emne biz 1 menen 2'ye işledik de. Oşonduktan K'ны kiçine bola albayt. Oşonduktan çoğun dedik. Çoğun bolgonu üçün y'dy dagы emne 1'den çoğun dep alsak bolat. Antkeni biz 1 üçün işledik. Oşonduktan emne y degen san 1'den çoğun bolsa k minimum 2 bolat. Oşol üçün biz 2 üçün ele tekşerip tutabız. 2'nin k minus 1-nji derejesi K'ndan çoğun kaçan k 2'den çoğun. Oğa 3'ten balavalca çoğun. Biz aytıp tutabız emne k en minimum 2. Y'dan y çoğun bolgon üçün al k bolsa çoğun bolup ketet da. Oşonduktan bulsan aldayım buljak çoğun bolup ketkenligi üçün başka жооп жок bolup kalat da. Bizde oşondo 3 ele жооп çıktı, 3 emes 3 türlü жооп çıktı desek tuğlarak aytılat. X balaval 4 degen жооп, y balaval 2. Birinci жооп şul, şunun nabolaty boluşu mümkün. X balaval 2, y balaval 4. Je bolboso x balaval y balaval n. Kalganday bir naturalı sanını koysak bul balaval bolar da. X'nin 2'sinchisi balaval x'nin 2'sinchisi. Oşonda ele. Oşon menen barlyk жооптор uşul eken. Oğa analiz ko'ylap qilishimiz kerak ekan. Bir so'rov balansa qiyinlashib. Bugungi kunga başta şunu menen bu 12-nji memeni bütöz okşayt. Yani buldağını kızıksanızlar işleseniz bolat. Buldaklar sistemalar var eken bu. Buyursa ertege kombinatorika ötöz. Özü 4 temaga bölünetili. Algebra, kombinatorika, sandar teoriyası, jana geometriya. Sandar teoriyasını köyle ötüp koyduk, kaldıklardı öttük. Eci kombinatorika çeyin bir temanın içine ötüşürüz gerek. Prinsipleri de tam bolsunlar. Tema bolsa gerek. Oğa, kombinatorika 14 eken. Buğa çeyin prinsipleri degen var. Al 5-nji meme. Oşonu kiçine hem al 10 ele tema. Oşonu bir saat oşonu ötöz. Kalgan ikisini buldaktan başlayız. Kombinatorika ayağı ele kerekti. Kırgızstanda kombinatorika ayağı küçlü önükken de ayta albayım. Oşonduktan kiçine olsan düşünük boluş gerek. Buyursa erten kombinatorikаны başlayız. Oşon men bugünkü sabak ayağına çıktı. Katışıp bergeniniz üçün çoğun rahmat.